Dobrim odnosom prema radu i bogatim iskustvom u prodaji i prometu, Natura Trade već 22 godine služi kao primjer opstanka na tržištu i unapređenja svoje proizvodnje. Ova firma se bavi proizvodnjom talasastog papira, kartona i ambalaže, a polovinu svojih prihoda ostvaruje na zahtevnom inostranom tržištu. Gradonačelnik Vidoje Petrović izrazio je zadovoljstvo onim što je mogao vidjeti i izdvojio Naturu Trade kao primjer preduzeća koje uspešno posluje bez obzira na složenost uslova u kojima radi. Gradonačelnik je podsjetio da je grad prethodnih godina ulagao mnogo napora kako bi rešio mnoga pitanja u pogledu putne, komunalne, energetske i druge infrastrukture i dodao da će nastaviti da se bavi privredom kao i da će rukovodstvo grada u narednom periodu posvetiti više vremena lokalnim privrednicima, obilazeći sva preduzeća i firme sa nekoliko važnih ciljeva. Prvi cilj je, želim od njih da čujem šta grad Loznica i lokalna administracija može da uradi kako bi smanjila neke njihove troškove, gde bi se kod njih stvorio osnov i neka nova sredstva da, recimo, svako preduzeće uposli 5% novih radnika. Sljedeće pitanje i sljedeći cilj koji smo definisali je da za mnoge naše studente koji su postigli izuzetne rezultate na osnovnim studijama, dakle koje mi finansiramo iz budžeta i koji imaju prosek iznad 9, da im omogućimo da u svom gradu mogu da odrade ne samo stručnu praksu, nego da u razgovoru sa predstavnicima firmi, preduzeća, poslodavcima omogućimo da bar dobar deo njih dobije i posao. Dakle, to ćemo raditi kroz jedan protokol o saradnji koji ćemo u narednom periodu, nadam se, potpisati sa svim našim privrednicima, ili bar većinom. Ovde smo danas takođe da čujemo i koje su to teškoće, koji su to problemi sa kojima se susreću privrednici. Da li lokalna administracija na najbolji mogući način odgovara na njihove potrebe, ima li mesta i prostora, dakle, sa stanovišta zakona, da se neke stvari pojednostave, a da se zakon ne krši. I konačno, mi smo već uveliko poodmakli u jednom, rekao bih, važnom poslu, to je formiranje privrednog saveta. Istini za volju, nosilac te inicijative je regionalna privredna komora koja je to uradila sa Valjevom, u Valjevu i u Šapcu, i mi ćemo tu biti dobar partner. Međutim, ovaj savjet će pre svega biti okrenut osnaživanju privredne aktivnosti na području grada Loznice i stvaranju jednog povoljnijeg ambijenta za poslovanje. Ja hoću da iskoristim ovu priliku da gospodinu Božiću, svim zaposlenim u ovoj firmi, poželim puno uspeha u daljem radu, obzirom da zaista imaju jedno vrlo probidljivo tržište. Reč je o uglavnom izlasku ove robe na tržište Evropske unije, što je za naš grad i za nas uopšte veoma važno, i u tom smislu ja im zaista i čestitam i želim puno uspeha u daljem radu. Iako je tržište prethodnih godina bilo veoma turbulentno, preduzeće Natura Trade je uspelo da opstane tako da u njemu trenutno radi 75 radnika. Svoje proizvode izvozi u zemlje Zapadne Evrope, Englesku, Škotsku, Dansku, Nemačku, Italiju, naravno prisutni su i na domaćem tržištu. Vlasnik firme Milenko Božić zahvalio se gradonačelniku i njegovim saradnicima na poseti i rekao da je to početak partnerstva sa lokalnom samoupravom. Ono što radimo na domaćem tržištu, gradonačelnik je video, to su transportna ambalaža, a ono što ide na zapadno tržište Zapadne Evrope, to je fleksibilna ambalaža, papirne čaše, i to je posao koji sam ja pionirski počeo da radim u ovoj državi i dan danas se niko takvim poslom ozbiljno ne bavi na nivou na kome je to kod nas. Preduzeće zapošljava 75 radnika, 90% oni koji su počeli da rade dan kad sam i ja počeo da radim, kad sam osnovao tu firmu, i dan danas u toj firmi, što znači da sam verovatno dobar poslodavac. Pola sebi stavljam na leđa svoje, na svoj teret, da sam uspeo ovde, a sigurno polovinu to su oni ljudi koji su ostali u proizvodnim halama koje ste imali tamo prilike da vidite, koji ovde ne stoje danas. Naravno da veliku zaslugu imaju menadžment. Branislav, moj sin,
Vladimir II. Branislav, koji ste imali prilike da upoznate, oni su meni doneli rasterećenje da ne bavim se operativnim poslovima, da se bavim kreacijom, da se bavim investiranjem, novim zapošljavanjima. Ono što sam imao kao viziju, da želim ovo da napravim pre 20-25 godina, to sam ostvario. Danas imam misiju da, to sam i gradonačelnik rekao, da želim da vratim mlade ljude iz Novog Sada, iz Loznice sa studiranja, da dođu u grad Loznicu, da se vrate ovde, jer bez vraćanja dece koja odlaze, ovo nema nikakvog smisla. Natura Trade godišnje preradi 9000 tona kartona i proizvede oko 350 miliona kartonskih kesa. Obim proizvodnje je svake godine veći za 20%. Proizvodnja papirnih kesa je prioritet, a u narednom periodu proširit će obim posla proizvodnjom papirnih čaša. Vlasnik preduzeća Milenko Božić ključ uspeha vidi u izvozu i u tom pravcu će dalje nastaviti poslovanje.